Mohi e motle wa lenaneo leo le ratang, lenaneo le tlang beke le beke. Ha ile Sabata tjena lenaneo le monate la Sesotho Sermons and Programs. O amohelehile hoseng hona wa Sabata se molemo. Sabata sa Ntate Morena Modimo. O sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng. Hona motlong o tla utlwa ditaba tse monate tseo Morena Modimo a tlang ho fa tsona hoseng hona wa Sabata. Ntle le hore ke senye nako re tle re inamise dihlooho thapelong ha re tla qala thuto ya rona ya letsatsi lena. Ha re rapeleng. Ntate ya haleluya, ntate ya lehodimo, rona bana Jehova tsatsi le leng hape le ho fileng lona. Re iname bonamelong ba maoto wa hao Jehova. Re kopa o ko re fe bohlale, o ko re fe tjantjello, o ko re fe le lerato la thuto ya hao. O ko o re thuse hore dipuo tsa rona le dikelello tsa rona le mmele ya rona tsatsing lena e tukisetse ho amohela molaetsa ona o wena o sontso o lokisitse hore re tlo utlwa ka letsatsi lena Jehova. E ba le rona bohle lebitsong le matla la Morena le Jesu Kriste. Amen. Amen. Mohi e motle ya o tsamaisetsang tshebeletso ena tsatsing lena ya bileng a tlang ho robela bohobe ba letsatsi ke wa hao wa ka mehla, ke nna T.Letete. Ke re mohi e motle ho tholoha o lapeng hae ha o le mona. Hopola he hore bao metswalle ya hao bao basebetsi mmoho le wena bana beno batho ba o dulang le bona molekane wa hao o mo hopotse ho hela ke nako ya lenaneo lane le monate la Sesotho Sermons and Programs. A ko kene he o mamele le wena o ikutlwele tsena tse mathemalodi. Wa tseba go tla ka Facebookong ka mona, go tla le ka YouTube ka mona, mang le bang a ka ikgethela. Mme haeba o na le ditlatsetso, o na le dikopo tsa thapelo kapa ho na le dipotso tsa ebang di a hlaha thutong ena, ha re ntse re otla mona o bo sontso o di type dipotso tseo, dikopo tseo tsa thapelo hona marangrang mo leng hona teng ka YouTube kapa ka Facebook, re tle re tsebe hore re di amohele mohi o motle. Nna ho nna letsatsi lena ke letsatsi le monate la January kapa Pherekgong, letsatsi la 20 kgweding ya Pherekgong selemong sena sa 2024. Ke letsatsi leo Morena Modimo a ileng a rata ka lona hore ke tle ke hlahe ka lona about 45 years ago. Mme ke a hola letsatsing lena. Ditaba tse monate jwale so ntse o utlwa hore na nna mona mo ke teng ke pumped up, ke monate ha kae ho tla arolana le wena ditaba tsena tsa Morena Modimo. Mohi e motle, taba tsa rona tsatsing lena di kgutshwanyane di re fela Chencha, tsela, Mzaloane ke 2024. Chencha, tsela, Mzaloane ke 2024. Ke ditaba tse kgutshwanyane tseo ke batlang hore re ke re tlo tsitsa ho tsona ka metsotso ena e ka bang 30 or so. Mme as luck or as incidents or luck would have it, e tlile ke batla re ke re bale ditaba tse amanang le tswalo ya Morena Jesu. Thuto ya rona e re fela Chencha, tsela, Mzaloane ke 2024. Ha ke re nke he buka ya hao ye molomong mofubedu e kang yona ena ya ka, o ko o e phetle mohi e motle, re ke re shebe le wena ka bukeng ya Mateo. Bukeng ya Mateo re shebe kgaolo ya 2, buka ya Mateo kgaolo ya 2 moo ho buang ka ho hlaha le bongwana ba Morena Jesu. Re tlo e bala ditemana fela di se kae, ebe jwale re kena thutong ya rona ya letsatsi. E re he mohi e motle, ntle le ho senya nako, ke tle ko balle yona ka lona leleme lena le monate la Sesotho. Kgaolo ya 2 Mateo mono temaneng ya pele re Jesu itse ha a tswaletswe Bethlehema wa Judea mehleng wa Morena Herota. Bonang ba bohlale ba botjhabela ba fihla Jerusalema. Temana ya 2 ba re o kae ya tswetsweng morena wa Bajuda, hobane re bone naledi ya hae botjhabela. O utlwisise he mohi e motle hore bana ba botjhabela ba bararo ba ne ba hlaha botjhabela ba sa tsebe moo sebaka seo Morena Jesu a leng ho sona kapa a tswaletsweng ho sona. Fela naledi eo ya ba hlokomedisa hore ba ile ba ithuta ha ba ntse ba bala mangolo hore mohla hlahang ho tla etsahala tjena, naledi e tla ba teng, e tla
tloa Botjhabela e ye kae. Jwale ilare ha ba e bona naledi eo ba be sentse ba e sala morao fela ba tsamaya le yona ho thwe ba qetella ba iphumana ba le mona mo thweng ke Jerusalema. Ha re ba le temane ya boraro ho thwe ya re ha Morena Herota a utlwa ke bao ba fihla ba botsa Morena Herota mono hore re tla re setse naledi ke ena e tswang Botjhabela ke rona bana re se re iphumana re le Jerusalema o kae re tlile ho tla mo kgumamela. Ya re ha Morena Herota a utlwa a tshoha le ba Jerusalema bohle ba tshoha le yena ho bontsha go bona ne ba sa bala mangolo ne ba se clued up hore na di etsahala ke difeng kapa ba tlameha go bonang hore ba bone ka tswalo ya Morena Jesu. Verse number 4 hobane a bokelle baprista ba baholo kaofela le bangodi ba setjhaba a ba botsa moo e ka kgonang Kreste a tswalle teng ke ona a botsang hela ho thwe Kreste athe o tlameha a tswalle kwa ke ona a botsang. Jwale tsebe ka nako ena e se batla e le latanyana hobane batho se ntse ba latela naledi ba mmolella ba re ke Bethlehem wa Judea hobane ho ngodile jwalo ke moprofeta ho thwe le wena Bethlehem fatshe la Judea ha o monyenyane hara metse e meholo ya Juda hobane ho tla tswa ho wena motsamaisi ya tla disa setjhaba sa ka sa Israele. Temane ya bosupa ya re hobane Herota a bitse ba bohlale sephiring a ba botsisisa nako eo naledi e bonahetseng ka yona. Jwale mme a ba romela Bethlehem a re e yang le botsise ditaba tsa ngwana haholwanyane mme tla re ha le mo fumane le ntsebise le nna ke tle ke tsebe ho mo kgumamela. O ka nahana ka ba mohlomong ha a bua ditaba tsena Morena Herota o fela a tile o batla hore a tlo kgumamela ngwana Jesu Kreste kapa morena enwa, empa o tla ithuta hore ha re bala mane temaneng ya bo 14 mane ho thwe hobane Herota o tla batla ngwana ho mmolaya. O tla ifumana hore Herota ha ile hantle ona sa batle hore a tlo kgumela Jesu Kreste, o na mo batlela hore a etse a tlo mo bolaya. Empa ha nne re tswele pele mmohi e motle. Verse number 9 ya re ha ba utlwile morena ba ya ebile naledi eo ba e boneng Botjhabela e ba etella pele ya fihla ya ema hodima moo ngwana a leng hona teng. Ho thwe ya ba naledi yona e ntse e tsamaya e ba bontsha moo ngwana a leng hona teng. Itse ha ba bonana naledi ba nyakalla ka thabo e kgolo ha ba kena tlung ba fumana ngwana le mmae Maria ba wa ka mangole ba mo kgumamela. Ha re ya verse number 12 temana 12 re itse ha ba seneletswe ke Modimo ka toro ho thwe ka morao ba mo kgumamele ba mo thabele jwale ba mo fe ditlolo ba mo fe ntho tse nkgang ha monate e le di-gifts tsa ntho ka di-birthday present tsa nnete. Ho thwe temana 12 itse ka morao ho mono ba senelwa ke Modimo ka toro hore ba se ke ba boela ho Herota ba kgutlele lefatsheng la bona ka tsela e sele. Thuto ya rona e tlo tsitsa hona mono ba kgutlele ha bo bona fela ba nke tsela e sele. Ha ba se ba tlohile ke verse 13 lenyolo la morena la hlahela Josefa ka toro la re tsoha o nke ngwana le mmae ba lehele kgapeta mme o dule teng e tle ke o bolelle hobane Herota o batla ho etsa wang ho bolaya ngwana morena Jesu. Ditaba tsa rona di tlo tsitsa hona mona mohi wa motle wa Sesotho Sermons and Proverbs ka metsotso ena e seng mekae fela. Mme ntho ke batlang hore o e hlokomele hore batho bana ba Botjhabela ba bararo o tlo o e hlokomele ke hore ha ile hantle taba tsena tsa hore morena Jesu o tla hlaha ha ba di tsebiswa ke Herota, ha ba di tsebiswa ke bana ba mona ba Jerusalem, ba itsebetse tsona ka ho di batla le ka tshenolo ya morena Modimo. Le ho feta moo ntho ilang ya ba fa netefatso ya hore e fela e le letsatsi kapa nako ya hore jwale morena Jesu a hlahe kapa o se a hlahile ke naledi e ileng ya hlaha Botjhabela ba e tshepile ya ba tsamaisa ya ba tlisa mona lefatsheng la Juda. Jwale o tla fumana ntho ya pele mmohi e motle e ke batlang hore ke o hlokomedise yona hore naledi ena ha ile hantle e ntse ba tlositse ho tloha hae e ba tsamaisa leeto lena mme ke eno ha o bala temana eno
ha o bala temana ya 9 re ha ba utlwile morena ba ya naledi ya ba etella pele eo ba neng ba ntse ba e latetse ya ba fihla ya ema ka hodima moo ngwana Jesu a le ngwana teng. E tla o hlokomedisa ntho ya pele mohi e motle hore naledi eno eo ba nentse ba e tshepile e nentse e ba tsamaisa ho tloha moo ba tlohang teng. E ne tla nne e ba tsamaise e ba fihlise moo ba yang hona teng, mme e fetse e entse jwalo. E fetse e entse jwalo. Morena Modimo o ne a ba senoletse ho tla ha morena Jesu kapa ho hlaha morena Jesu a bile a ba file le naledi e ba tsamayang ka. Empa ha ba le kae tseleng, ha ba le mona Jerusalema, all of a sudden se ba dauta hore na e se be naledi ena mohlomong e ba isa kae, hobane ke mona jwale ba qetelle ba se ba qala ba botsa batho. Ho na le hore ebe ba phamisitse ba leletse fela ba itshalla naledi fela le batho bana ba Jerusalema mona fela ba re bye ra feta rona mo re yang ke re setse naledi. Ho thwe ha ba fihla kae mo se ba qala ba fereferekana ha rona motse o moholo wa Jerusalema, se ba qala ba botsa hela mo ngwana Jesu a hlahileng teng ke ka. Ya ba se ba lahla tshepo ya bona ho morena Modimo eo ya ba tsamaiseng ka naledi ho tloha mo ba tswang teng. Thuto ya pele eo ke batlang hore re ithute yona tsatsing lena, ke batla hore re ithute ho tjhentjha tsela eo re amanang kapo re atamelang ditaba tsa Modimo ka yona selemong sena sa 2024. Haeba selemong sa 2023 e nentse e le hore mohlomong ha o bona ditaba tsa hao, mohlomong morena Modimo ana o tshepisitse letho, ha o bona di se di sa etsahale, ebe o so qala o so sa be le tshepo ho yena, o so ba le qeaqeo kapa ha morena Modimo o romile sebakeng se itseng, ho hang o so o ya sebakeng se seng fapaneng. Ke hopola Jonas hore Jonas o ne a tseba morena Modimo, ebile e ne le moprofeta wa Modimo. Fela ha morena Modimo a mo roma, ya ba hona le hore a ye Ninive, ya ba o nka sekepe se seng se yang sebakeng se seng, a lahlehelwa ke tshepo ya morena Jesu kapa ya morena Modimo. Selemong sena mohi e motle, ke o kopa hore o ko tjhentjhe tsela eo o atamelang ditaba tsa morena Modimo ka yona. E reng ke o etsetse mohlala o mong o hlahang hona ka Bebeleng ka mona, o tlo hlokomele hore na ke sehloho se jwang ho se nke ditaba tsa morena Modimo ka bo serious kapo ho se latele ka moo morena Modimo a itseng a buileng ka teng. Re ke re nke bukeng ya rona ya Genese. Bukeng ya rona ya Genese mono o tla ithuta kgaolong ya 15, ke tlo e paraphrase fela ka hodimo. Kgaolong ya 15 mono o tla hlokomela hore ke mane moo Abrahama e ne soka ba Abrahama a neng a bua le morena Modimo, morena Modimo a mo tshepisa. Ho thwe o na le modi 75, na le modi 75. Ha morena Modimo a mo tshepisa hore o tla ba le ditloholo tse ngata tseo e di tswang lethekeng la hao. Re ba le kgaolo ya 15 temana ba hao, Abrahama ba re bona ha wa nneha lesika, which is an heir kapo mojalefa, mme jwale ya tswaletsweng ntlong ya ka e tla ba mojalefa wa ka. Ya ba ke moo lentswe la Jehova le ditlang ho yena le re eno a keke ya ba le mojalefa wa hao, yene o mo bonang ka tlung ya hao e seng wa hao, empa ya tlang ho tswa lethekeng la hao straight ke yena ya tlang ho ba le mojalefa la hao. Ya ba ho thwe a mo isa ka ntle, a mo bontsha dinaledi tsa lehodimo, a re wa bona di ngata jwang, e tla ba bana ba hao ba tla ba bakaalo. Empa ha o fetela kgaolong ya 16 fela, o tla qala o bona hore ya ba jwale o se a qala ho qeaqea, a nantse a tsamaiswa ke morena Modimo all this time. Fela ile ha dilemong tse di tsamaya, ho thwe o na tshepisitswe a le mo 75, ho thwe ya o tla 76, hana ngwana 77, 78, 78, 79, 90, ho thwe ya o tla 90. Sarai ke verse numbers ke chapter 16. Sarai mohatsa Abraham o na sa motswalle bana, empa o na le lekgabunyane le etswang e kgapeta le bitswang Agare. Sarai a re ho Abraham, bona hle, Jehova o ntlhokisitse pelehi, a go kene ho lekgabunyane lena, e ka ba ke tla fuwa bana ka yena. Ya ba jwale ba qala hore ba leke hore ba thuse morena Modimo, ba kgathe morena Modimo mohlomong ha khona taba ena ya hore
re be le ngwana ena o bonahala e ka mohlomong e hlile ka re ya mohlolahlola ya mopaisa ke ka lemo ke about 15 years ago a re tshepisa gore taba le ngwana hlile ke kgola ona le mo motabotabolang teng a ko re nke ke mo thuse hanyane mohi e motle fetola tsela eo o atamelang ditaba tsa Modimo ka teng ha Modimo a itse o tla ba le ngwana wena ema o dule tshepong yona eno ya Morena Modimo fela mme re di phethele tsena tsa Abraham ka pelenyana o tlo bone hore Modimo o ile a fela etsa jwalo ha o di bala kgaolong lena ya 21 e tla o jwetsa hore ya ba isa ka wa hlaha kgaolo ya 21 bukeng ya Kgenese re Jehova a etela Sara ka moo a neng a boletse ka teng mme Jehova a etsetsa Sara ka moo a neng a mmaletse ka teng ke 21 verse 1 ya ba Sara o a emola o tswalla Abrahama mora botsofading ba hae ha o ka theoa mono o tla hlokomela ho thwe Abrahama ha ba le ngwana o na le dilemo di 100 Modimo a mo tshepisitse a le 75 25 years of patience 25 years ke ba bakae ho rona mo ba e reng ha Morena Modimo a o tshepisitse hore ke re ke tla o fa ngwana kapo ke tla o fa molekane kapo ke tla o fa mosebetsi kapo be sa gago ke tla e tsamaisa ebe o balla Modimo bo 6 months che Modimo se le 6 months ya le ha khona nna ke bone ke fumana Spanish sane se o ntse bua ka sona re jale nna ke kene mona ke qale ya thitela hobaneng o ntse o tswela pele mohi selemong sena sa 2024 o ntse o atamela ditaba tsa Morena Modimo jwalo ka ha eka ke motho na a ko tjhentjhe tsela ya hao eo o atamelang ditaba tsa Morena Modimo ka yona selemong sena sa 2024 selemong sa 2023 o bone ha ya o sebeletsa thitelo eno eo e qadileng ha ya o tswela molemo ngwana eo o ilang wa iketsetsa yena ka thoko hobane o thusa Morena Modimo ho bile jwang he Chencha tsela eo o atamelang ditaba tsa Morena Modimo ka yona ka 2024 ha re fete mmoho ke ntlha ya pele eo ke batlang re shebe ho yona di tharo dintlha tseo re tlo tsitsa ho sona tsena tse reng fela Chencha tsela ya hao Mzaloane selemo ke 2024 ha e sa le maobane ha ke re nke karolo ya bobedi he ho thwe jwale o tla hlokomela hore ha re ntse re ithuta mono ho thwe bana ba botjhabela re kgutletse temaneng ya rona kapo thutong ya rona kapo lengolong la rona leo re tsepamisitse maikutlo ho lona tsatsing lena e leng lengolo la Mateo kgaolo ya bobedi o tla fumana hore bana ba bohlale ba botjhabela nako eo jwale ba lahlehelwang ba bonahala ma se ba lahla tshepo ho Morena Modimo ba se sure hantle hona naledi ena entse ba isa teng ba botsa batho bao ba sa ba tsebeng ba botsa batho ba sa tshepahaleng bo Herota not to mention hore ba botsa Herota ya bileng a sa tsebeng Neges ke yena a fihlang a ba jwetsa a fihla e le ona o botsela ho thwe o hlahetse kae ba re bona a fihla ba re he ngwana o ka re tlo mo khumamela jwale hore a ko le tshwarang bona ke a wa matlo o tla botela ho thwe ngwana o tlameha ho hlamona batho ba Morena ba tsebang ho thwe o tla hlaka bona o botsa ba mo jwetsa ho hela ke Jerusalem ke Bethlehem wa Judea he ho etsahala jwang ho hona a tsamayang a kgutla a tsamayang he batho ba e setswang le mona ha le ya Bethlehem a Judea he tle ha le tsamaya tle le tsamaya hantle tle le kgutla ka yona tsela ena hantle entse e le tje mohi e motle ntho e ke batlang hore tsatsing lena karolo ya bobedi eo ke batlang hore re ithute ho yona tsatsing lena ke hore a ko tjhentjhe baeletsi ba hao selemong sena sa 2024 a ko tjhentjhe tsela eo o fumanang boeletsi ka yona selemong sena sa 2024 o bone hantle ka 2023 ha ba o dihela ba o isa jwaleng jwale o sa ye sekolong o feila dihlopha o bone hantle ka 2023 ha ba o jwetsa hore he wa ka monga hao he ho etsahala jwang kapa o ska ya mosebetsing monga hao ha no etsa letho o bone ha o tebelwa mosebetsing kapa o lahlehelwa ke mosebetsi ka baka la baeletsi ba sa nepahalang a ko tjhentjhe metsamao ya hao a ko tjhentjhe metsamao ya hao selemong sena sa 2024 o ko o nke boeletsi ho batho ba nepahetseng o ba bone hantle ha ba o ntsha kerekeng
yeo o kenang ho yona ka le reng he kereke ha ena thuso. O bone hantle ha batho bakgotsi ba hao metswalle ya hao ya Facebook eo abandona mona. Ha o so o kula ba ne ntse ba o jwetsa he nka moriana ona, he nka vaccine ena, ha o so o kula o ba bone hantle ba o tlohella ba kgaohana le wena. A ko bone na o nka boeletsi ba hao ho kae, o tlohele ho nka boeletsi ba hao ho bo herota ba sa tsebeng letho, ho bo herota ba sa o rateleng le botle. E le mosebetsing, e le lenyalong la hao, o bone lenyalo la hao le batla le senya, o shebile hobane o eletswa ke ba sa o tsotelleng. Ba ntse ba o jwetsa he shapa mosadi, o mo shape a ba o dikela kwana, he o ska nna fa mosadi tjhelete, he ho etsa. O ba bone ba ntse ba o eletsa dintho tse senang kelello tsena. O bone ha lenyalo la hao le batla le senyeha abuti. O bone ha lenyalo la hao le batla le senyeha ausi, ka tsela eo o arabisa monna ka teng, ka tsela eo o wa ka monna ka teng, ka tsela eo o hana ho etsa dintho ka teng lapeng. Ausi o bone hantle ha dintho tsa hao lapeng o tebelwa heno ke mme wa hao le ntate wa hao, hobane o tella, hobane metswalle ya hao e ke kenya ho etsa letho e ntse advice. Ausi ke 2024, ke 2024 ausi, Chencha motsamao ya hao Mzaloane. Ha ile mona di sa o sebeletsa, o di bone di o di etse moye motle. Advice tse senang background tsa batho ba o ka nako nngwe ebile gore ha o ka sheba ona jwale tjena, ha o sheba ba bararo bana ba botjhabela ba kopile advice ho motho ya bileng a senang, who does not have their good, hobane ke monono yena ngwana eo bona ba batlang ho mo khumamela, ba batlang a gole a be bogolo, yena o batla ho mo bolaya. Wa bona hore batho ba ba kotletse motho yo le batho bana ba kotletse motho ena le go ba mo kotletse le o ba kotletse le go mo yena, hobane o la tlo bolaya bana ngwana ena eo ba mo batlang mohlomong le bona o na tla ba bolaya ho ja ba khutla ka tsela e tshwana. A ko shebe na o nka di advice ka hao le dikeletso tsa hao ho kae ausi abuti selemong sa 2024. O bone 2023 ha di a o sebeletsa. O go tjhentjhe metsamao ya hao Mzaloane. Re nke ntlha ya boraro ya ho qetela e shebile ya pele, e itse a ko tjhentjhe katamelo ya hao, tsela eo o atamelang Morena Modimo le ditaba tsa Morena Modimo ka yona selemong sena sa 2024. Haeba o no rapela ha nngwe taba ne di sa o tsamaile hantle, rapela ha raro, rapela ha hlano. Ha Morena Modimo a o tshepisitse letho, a ko tsitse ditshepisong tsa Morena Modimo, o ko tlohele ho qeaqea. Ya bobedi re itse a ko tjhentjhe baeletsi ba hao kapo tsela eo fumanang boeletsi ka yona moye motle. Ba bangata bana bao ba kopang boeletsi ba o kwetetse lerumo, not to mention hore ha ba tsebe le letho le ntho tsena tse ba ntse ba o advise tsona, he nka hona, he ja hona, he etsa hona, they know nothing, bona ebile ha ba etse. Ho senyang ke mosebetsi wa hao, ho senyang ke bophelo wa hao, ho senyang ke lenyalo la hao, o di bone ka 2023. Fetola tsela ya hao 2024. Ya boraro, ha o bala temana eno, ke batla re ke re phete hape temana ena ya o qetela mona moye motle, ke temana kgaolo e ntse le ya bobedi, temana ke ya 12 hore e itse ha ba senoletswe ke Modimo ka toro hore na ba ske ba boela ho herota, ba kgutlela lefatsheng la bona ka tsela e sele. Mme ha o tswela pele o bala ditaba tsena, o tla fumana hore ho tsamaya ka tsela e sele ho ke hona ho ileng hwa ba pholosa, ke hona ho ileng hwa pholosa Morena Jesu, ke hona ho ileng hwa pholosa le lelapa la Morena Jesu, hobane jwale ya ba herota e sale a eme mane. Ba ko re go ba le mona o tlo hlo bona verse number 15. Verse number 15 re a dula teng herota ba shwa, ho tle ho etsahale ho boletsweng ke morena ka moprofete a itseng, ke latile morao wa ka e kgapeng. Bona number 16 e re jwale herota ha a bona hore he bana o phomilwe kapa o phonyilwe ke ba bohlale, ho thwe ya ba o eme mono jwale o itukise ntho tsa hantle, ha ba bohlale ba fihla fela taba tsa ka di tlo etsahala, ke tlo lokisa taba tsaka, ha re tsebe le rona bona ona tlo ba etsang. Not to mention hore ho hlakileng ke hore
ha ba sa ntshe nnete kapa ba sa mo ise ho ngwana Jesu mo a leng ngwana teng e ne sentse e le go fela o ba bolaya ka lehumo. Verse number 16 mono e re a halefa haholo a fumana batho bana ba mphonyile a romela ho bolaya bana bohle ba Bethlehema le ba naha yohle ya teng ba le motsepedi le ba hlahlamang a lekanya ka nako eo a botsitsweng ke ba bohlale. Ho thwe ya re jwale ha eme monono a ntse a eme tseleng yona yane ya ke re o itse batho bana ba kgutle ka yona tsela ene ya 2023 ya re le ga di tsamaile ka yona kgutlang ka yona tsela ene ya 2023 ya ba jwale o ba emetse gona teng o tshwere lehumo o itse ha ba fihla fela di tlo ba neya ntho e sebe. Ho thwe ya ba ha sheba nako ya ba o tla le motsepedi ho thwe e be le ona re batho ba le ba tswile ka tsela e sele ha ba ya hae ha ba tle mona ya ba bona ba pholositse maphelo a bona ba pholositse le bophelo ba morena Jesu hore ebe selemong se hore ebe ha ba ya ho kgutleng wa bona ha ba sa tsamaile ka tsela yone yane e fetang mane ho motho yane ya sa rateng Modimo ya sa rateng Jesu ya sa rateng maphelo a bona ba nka tsela e nngwe mme ho thwe ba fihlile ha bo bona hantle. Ke o kgothaletsa le wena mohi e motle ka bowena o ko o tjhentjhe mekgwa le metsamao ya hao. Ho thwe tsela eo o etsang dintho ka yona mona ke ngotse hore o ko o tjhentjhe metsamao ya hao, o ko o tjhentjhe dintho tseo wena o etsang dintho ka tsona, tsela eo o etsang dintho ka tsona o ko e tjhentjhe selemong sena sa 2020 o ko so o fetole tsela. O bone selemong sa 2023 ha mosebetsing le lapeng le kerekeng dintho di sa o tsamaele hantle because of your attitude, because of the way o buisang batho ka teng. O bone ha e sa o sebeletse ha o ka kgutla ka yona tsela yona eo 2023 selemong sa 2024 ho thwe o ka nna fumana jwale seo o emetseng tseleng eno se le worse than what you came across ka 2023. Sekgowa se re ka ha o bua ka se ka leleme lena la senkgwetjhe le re stupidity ha le hlalosa lentswe lena stupidity le re stupidity is doing the same thing but expecting different results. Wena ena o ntso etsa ntho yona e le nngwe fela ntso etsa ntho e le nngwe fela mosebetsing mane fela o batla ho promote o ntso bona ha e o sebeletse. Wena enwa lapeng mona le bana ba hao o ntso treata bana ba hao ka tsela ena e le nngwe fela o bona fela hore there becomes a rift between you and the children ka tsela eo ba treatang ka yona fela o tsitsitse gona mono ha o batle ho fetoha moo o ko o itekole o itjhebe ebe bana ba mohlomong ho na le ntho eo ke ntseng ke e etsa e phoso e ntse e ba tlosa. Mohi e motle Bibele re ruta go tsatsing lena ha o ka kgutla ka yona tsela eno lemong sena sa 2024 things might actually be worse. O bone selemong sa 2023 le lemong tse fetileng ha jwale lenyalo la hao le ntse le qhalana le a hoana le o sokodisa. Tswela pele ka tsela eo o ntse o tshwere ditaba ka yona 2024 tjena o tlo bona. Bibele re ruta hore o tla bona jwale ntho ena le ntho e qhalanang fela e etsa tjena. Sekolong ma o ipone ha o pasa barely passing sekolong barely passing because of your attitude towards studying. Nna titjhere tsena ha ke di rate titjhere tsena ha di nrate nna ke no tla etswa ke mosadi wa titjhere mona gona ke hela abuti ausi ke 2024 tsamaya ka tsela eno o tlo bona tshwara tsela eno hape o tlo bona hore na dintho di tla o etsahala jwang. Ke 2024 fetola mekgwa ya hao, fetola menahano ya hao, fetola dipuo tsa hao, fetola tsela eo o tshwereng batho ka yona. Selemo se setjha abuti, selemo se setjha ausi, selemo se setjha ngwana mme. Chencha tsela eo o etsang dintho ka yona ha o batla ho atleha. You cannot keep doing ntho tsane tse o feiletseng tse hanneng ho sebetsa o di shebile ka 2023 o ka re o ntso raya hona mona fela o ka re o ntso raya o ntso hona mona ha o tsebe le hore na bophelo ba hao ke ba nako e telele jwang kapa bo kgutshwanyane hakana.
re ke etsetse mohlala o mong o nna o kile ka wa nketsahalla selemong sa ho feta ha ntse ke le dihlopheng ke ntse ke ithuta about 4 years ago ke ntse ke studisa jwale supervisor ya ka ke mo tshepisitse hore ka kgwedi ya December ke tla be ke o ngolletse chapter 3 jwale ka January ke tshware chapter 4 ene ha ke so koloko channel chapter 3 hakalo ere ha ke ntse ke re ke a bala di-verse ditemana tsena sorry di-chapter tsena dipampiri tsena ebe ho hang ebe ke stuckile nqa e le nngwe ebe ke tla phomola letsatsinyana ke nke tsona buka tsane ke bale hape chapter 4 ke leke ho etsa chapter 3 ke leke ho e lokisa ditaba tsa teng ke bale hona ke bale hwane ke nahane hore mohlomong pampiri ena ha e utlwahale ke bale pampiri ena ya ba ke ntse ke ranqa e le nngwe fela ya ba o tla December supervisor gare e kae chapter 3 ya buti ka ga chapter 3 ha eyo a re mphele draft fela ka ha hona neges ya hana supervisor ga ka o na njetse ntho bohlokwa eno a re o ntso etsa wa ka re ke shebane le ena ya chapter 3 ke bala pampiri tse amanang le topic ena ya mona ya ba supervisor ga hore a ko change motsamao a buti a ko tlohele chapter 3 ena mona a ko fetele chapter 4 o bale pampiri tsa teng dithuto tsa teng le di banna ya ba o mpholositse motho ena hobane ke ne ke dula ke ntse ke raha nqa e le nngwe le bota le le leng fela ntse ke raha nqa e le nngwe ha o sa fete ntse ke thula nqa e le nngwe fela ke tsamaya hona mona e re hosane hona mona mo ke tsang ho thula teng ke nahana hosane bota le se le ebe ke fihle ke le hape e be ntse le ngotla ka tsela e tshwanang ho na le hore ebe fela ile ka nahana go tswa ka tsela e se supervisor a ko tlohe mona ntse bona ke le bona a ko potolohe ka mona wa tseba ka fumana ile tsela e tsamayang ka ba ka dikela ka nqane ka feta chapter 4 ha ke khutla chapter 3 ya be se ba ntho go nolo fela ka be se ke tla ke hulanya jena le chapter 5 le chapter 6 ya ba ke qetile bohlokwa ba ho Chencha tsela ya hao ha o ntse o thula le bona ke 2024 abuti wa ke 2024 mme wa ka ke 2024 motswalle wa ka ha ko Chenche metsamao haholo dinthong tseo tse sa o sebeletsang 2023 a ko atamele molana modimo le ditaba tsa hae ka tsela e fapaneng a ko atamele boeletsi kapo pate boeletsi ho batho ba nepahetseng a ko fetole semelo sa hao kapo dintho tseo di etsang tseo ntsong o bona hore ha di o sebeletse di o senyetsa bophelo di o senyetsa mosebetsi di o senyetsa lelapa di o senyetsa lenyalo di o senyetsa bana mme morena modimo a ka hlaonolofatse ha re ntse re ithuta ditaba tsena re ntse re labalabela hore re ke re fetohe re ke re be batho ba batjha ka 2024 ba batjha for the better not for the worse ha ke bolele hore ha o no nwa khotho e le nngwe o betse hlano ebe o tjhentjhile tsela ha o etsa jwalo o nkile sekepe se Ninive gore ha o etsa jwale o nka sekepe sa Tashishi mo ditlamorao tsa teng di bang worse ke o hopotsa motho a bitswang Jonas ha o tshwara tshwara sekepe a e Ninive ya ba o nka sa Tashishi ke re mohiye motle ha modimo a re o kene sekepeng o ya Ninive o tlohele kepe sa Tashishi o ya Ninive mme morena modimo e se ka re hlohonolofatsa ka ditaba tsena tseo re ithutileng tsona bophelo ba rona ho ke bo be betere in relation to him katamelong ya hae e ke bophelo ba rona bo ka ba betere in relation to our families mesebetsing ya rona malapa a rona le tumelong eo re leng ho yona kena ke thapedi ya ka hoseng hona wa sabata se halalelang amen thuto ya rona mohiye motle e felletse hona mona ke tshepa hore o fumane letho ho tsena tseo morena modimo wa raroletseng tsona nna ka nnete ke utlwile le ditaba tseo di leng tsa nqholotsa beileng ba beke ena ha ke ntse ke ithuta ka tsona ha ke ntse ke haha thuto ena kapa sermon ena ke la ka utlwa le ditaba tse matla haholo tse bileng di leng timely hona re qala selemo sena sa 2024 e se ka morena modimo a ka re thusa ra mamela mangolo a hae ha re ina miseng hlo thapelong
ntate wa me hauhela ntate wa morena le Moloko wa rona Jesu Kriste re iname sebakeng sena sa hao tsatsing lena go leboha Jehova ha o ile ka wa re fa maele a hore na tseleng ya 2024 re ke re tsamaye jwang hore tle re atlehe kopa ntate ya matla ohle o go thuse re ke re role re hlobole dintho tsohle le menahano le ditsela le mekgwa eo re ntse re etsa ka 2023 e neng e sa re sebeletse e neng e sa re lokela e neng e sa re tlotlise re ke re apare mekgwa e nepahetseng re tshware tsela e nepahetseng eo wena o ratang re e tshware Jehova hore re tle re tsebe ho fihla hae ka tsela e sele because our safety lies in listening to you e ba le rona hoseng hona e ba le rona boleleng ba bekeng ka Jesu Kriste morena le Moloko wa rona. Amen. Mohi e motle ha re ntse tjena re fihlile qetellong ya thuto ya rona ya letsatsi lena e beng e re fela Chencha tsela ya hao Mzaloane ke 2024 e se ka morena Modimo a ka o hlohonolofatsa ka nako ena re ke tle ko lebohe he wena mohi ya iphileng nako hore ko tlo mamela ditaba tsena tse monate tsa morena Modimo o tla tsamaya leeto lena la hao seng hona la thuto ena le rona re a leboha ka dinako tsohle ha o dula hore tsheditse o dula hore mamela o bile o ntso etsa forward ke go tlo etsa forward sermon e le haeba e se le ka morao o tlo etsa forward ke go tlo forwardele ngwanele o forwardele mosebetsi mmoho jwale ha o ka re forward Facebook mane jwale bile ya qhalana ya phakala e etsa tjena hore le bana ba bang kaofela ba tsebe ho utlwa ditaba tsena ka morao ho nna ka mona ba se tekgeniki ba emeng le nna ke ba lebohe ke ntate Seiso Mokweliti ke ntate Morebele Thapa nna ya ntseng a o sebeletsa tsatsing lena eo ke leng privileged hore ebe ke sebeletsa wena tsatsing lena ke wa hao thapelo wa T.Letete la mohale mohale wa mokgatjhane ya reng wena ho fihlela re teana hape nako e tlang ka tsela e tshwanang morena Modimo a ile a ntse a o amen